Ikibazo cy'ubwisungane mu kwivuza cyabonewe umuti, amafaranga ya mituweli yagabanyutse ndetse ibijyanye n'ibyiciro byasubiye uko byari bimeze. Nk'umuntu ari mu cyiciro cya kabiri akisanga mu cyiciro cya kane, ibi ngibi byasubiye uko byari bimeze. Wari mu cyiciro cya mbere yasubiye mu cyiciro cya mbere, wari mu cyiciro cya kabiri yasubiye mu cyiciro cya kabiri. N'amafaranga ya mituweli yagabanutse, wishyuraga ibihumbi 3 by'amafaranga y'u Rwanda azajya yishyura ibihumbi 3 by'amafaranga y'u Rwanda, wishyuraga 4 azajya yishyura 4, wishyuraga 6 azajya yishyura 6, wishyuraga 8 azajya yishyura ibihumbi 8. Noneho nk'uwari warisanze mu cyiciro cya kane akazajya atanga ibihumbi 20 by'amafaranga y'u Rwanda, bamusubije ku mafaranga ibihumbi 15 by'amafaranga y'u Rwanda. Ibi ngibi byabaye cyangwa byemejwe mu byemezo by'inama y'abaminisitiri yabereye muri Village Urugwiro mu biro bya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, akaba n'umugabe mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Perezida Paul Kagame niwe wari uyoboye iyi nama, ndetse ubwo yasabye abaminisitiri bashinzwe ibijyanye n'iby'ubwisungane mu kwivuza ko ibyiciro babisubiza uko byari bimeze, amafaranga ya mituweli agasubira uko byari bimeze, uko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame akimara kubona ibiganiro byagiye bikorwa n'abaturage b'impande zigiye zitandukanye bavuga yuko barenganye. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga yuko nta muturage azigera ahomba ngo yapfuye kubera abuze amafaranga yo kwivuza ngo yapfiriye mu rugo. Ibi Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga ko atazigera ahombaho umuturage we ngo yabuze amafaranga yo kwivuza. Nicyo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame asaba abaganga bose bakora ku bigo nderabuzima bigiye bitandukanye, umuntu urwaye urembye nazajya bagana, bazajya bamuvura vuba na bwangu byihuse, ibindi babikurikirane nyuma. Ndetse uyu murwayi yavuwe aho kugira ngo umuntu aze kuvurwa ngo nta mituweli ngo afite, umuntu arinde iyo apfira mu bitaro bataramuvura ngo nta mituweli afite. Perezida w'u Rwanda yabihakanye yivuye inyuma, cyangwa avuga ko uzakora bino azahanwa, umuntu akamupfira mu ntoki kugira ngo amuvure ngo nta mituweli afite. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga yuko umurwayi uzabanze umuvure, ibindi bikurikirane nyuma. Buriya Perezida w'u Rwanda avuga yuko umuturage nicyo kintu cya mbere yitaho kurenza ibindi byose. Perezida w'u Rwanda avuga ko nta muturage n'umwe azongera guhomba ngo yapfuye kubera ko nta mituweli afite. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame impamvu bino yabivuze, mu karere ka Karongi hapfuye umugore utwite wari ufite umwana mu nda, apfa akiva kwa muganga kubera ko ngo abaganga banze kumuvura ngo mituweli ntago ikosoye. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame byaramubabaje, abaza minisitiri nawe yumva ntabyo azi, byagerageza kubwira minisitiri yuko inshingano ze nimba atazishoboye yeguze hajyeho abandi babishoboye. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga yuko buri muturarwanda wese utuye mu gihugu cy'u Rwanda agomba gukora icyo ashaka, akaba icyo agomba kuba aricyo, ariko nta kurenganya umugenzi wawe. Bivuze ngo rero impamvu Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yumvise bino akashyira cyangwa agahita atanga impinduka mu bijyanye n'ubwisungane mu kwivuza, agiye yumva amakuru agiye acicikana ku nkoranyambaga avuga yuko abaturage ngo bagiye kurembera mu rugo ngo kubera ibijyanye n'ibyiciro ngo byahindutse, nk'amafaranga ya mituweli yaruriye. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ibi nibyo yanzura yuko rero ibijyanye n'ubwisungane mu kwivuza, ndavuga mituweli de sante, byasubizwa mu buryo. Amafaranga ya mituweli yakiyongera ariko ibyiciro bidahindutse. Nk'umuntu ari mu cyiciro cya mbere cya kabiri ngo akurwe mu icyo cyiciro ajyanwe mu kindi cyiciro batabanze kumusura ngo bamenye nimba icyo cyiciro atagikwiriye. Ahubwo bamwe mu baturage bavuga yuko abakire aribo bari mu byiciro bya make, abakene ugasanga nabo bari mu byiciro bihenze.